अहान बोइना अदुकी मतिक थमोय सोक्नियाबा अमसुंग यामनमक नुवाइतबा पावंगतंग हना मैमना थमजरमगे मणिपुर की सकनाइरबा सैसकपा सुरेन युमनाम महाक लैखिद्रे हाइरि लोइनना सेंबीबा मपु मागे लैकोन लैखिद्रबा थवाइन इंगने सिकना लैबा ओइरसनु हाइनसु खेना सोशल मीडिया की यूजर मियोय कयाना नुवाइतबा फोंदोकनरगे लोइनना चैनल असिगी मेकेदगिसु ईश्वरगी मफमदा इंगने सिकना लैबा ओइरसनु हाइना ईश्वरगी मफमदा थौनिजरी ngasi numida waram phongkhiba tungan manipuri sifungsingdagi maroibi ipausing myamna thamjigi ahanmada kangleipaki maira news tagi khonggosaraga manipur yauna leba asi apunba saknamna singnarakpa khudingmak punna thengnaminaba matam oire kanglu phurup kimingda politics tawba masum akaknaba phurup amagidama thabak tawbagi satnabi thadoklasi chief minister leba asibu maset thuaiba ngamba khulai pairaga lal hauribising asinataba kalam pairaga lal hauba aron ma terrorist yamna leire मकोइसिंग असिदगी सेक्शन में मथौ तारे हैना राष्ट्रीय एकता दिवस की थोरम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बेरेन फोंदोखरे आयरन मैन ऑफ इंडिया हाइरगस खंगनब लेबासगी अपुनबगी सक्तम अमा सगनब होनबदा असबो थौदांग लौखिबा सादर बालाबाई पटेल की सामगा निफुगतरे सुबमा पोकुमोन थोरमसी अहान मणिपुर राइफल्स की पैरेड ग्राउंड राष्ट्रीय एकता दिवस है मिंगथोन पांगदोखरे मणिपुर लेंगा की मिनिस्टर एमएलए अमदी पुलिस की मकोक थोंबो ऑफिसर कया यावना पांगदोखिबा थौरम अदुदा अनिसुबु मणिपुर राइफल्स की डिप्यूटी कमांडेंट एन सुरसना पैरेड कमांडर ओइदुना कंटिजेंट्स 9 सरक याबा मार्च पास की थौरम अमस पांगदोखि थौरम अदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बेरेना हाय लेबा सिदा खुलाई पाइदुना लाल हौरिबसिंग सिनतना कलम पाइबा टेररिस्ट क्या लैदे हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फोंदोखिबो वाफमसी तराई ना लौबसुमलोय इंटेलेक्चुअल सर्कल यावना एनजीओ अमसुम सिविल सोसाइटी की मिंग अतोप लेबाक सिंगदगी सेंथंग लौरगा इंडिया अमसुम मणिपुर की अपुनबे सक्तमना सिंगनरकपगी थौंग लैख्रे असिगुम लुपसिंग असिगी मसक्ता थेजुन हुमजिनबगी थबक चथदुना फाबा पुनबा मदी थिंगजिनबसु यावख्रे हाइखि चीफ मिनिस्टर मखाताना फोंदोखिबदा अतोप लेबाक सिंग इंडिया की अपुनबे सक्तमदा खुद थिंगजिलक पाइबसि स्टेट असिगी इंटरनेशनल सिक्योरिटी की मखा यामना पोली मरामदुना स्टेट अमगी इंटरनल सिक्योरिटी असी तराई लौबुसुमदे मतम अमर नॉर्थ ईस्ट रीजन लेब स्टेट सिंगदा सरांगनबा फिबम अमा थोकले हाबदी आर्मी हान हेक्टा थाजलमी अदुबु लेबासित बीजेपी न लुसिंग बलेंगा अमा लाखरबा मतुंगदगिदी मरी लेनबा मिनिस्टर नत्रगन ऑफिशियल सिंग थाजिंदुना तंगदु लैताबा मोंगदा फिबम मतु लाक्सिनना होनदुना लाक्ली इंडिया की अपुन सक्तम अमा सगनबा होनबद स्टेट सिंग थौदांग यामना सावी कंगलु फुरुप की मिंगदा पॉलिटिक्स तौबा तोपियु भारत हाइबा लेबासिदा पोकलंबदगी ngasi aikoi matam ngsunaba punsi ming amadi hingliba amadi malemgi ate lebak singi mamangda fidem ningai oina hingma ngamlibani maduna aikoi barat masa ama oina sakthok sagadabani matam amada oiramba barat aduga ngasi gi anoba barat ka yamna sauna khenare atama nirba barat ki makhara barat na puthok saba tezab fighter plane malemgi laibak kyana pamna hengalakle भारत कमर्शियल सैटेलाइट क्या थगतुना मलेम पुम्बद अंगक पोइनरी मतम अमदा इंपोर्ट ट्रेड न हेलंबा अदुसुंग असिदी लेबासिना एक्सपोर्ट नेशन अमा ओइरकली पुनमस भारत मियाम की दमकता खंदुना थबक तौबा नरेंद्र मोदी न प्राइम मिनिस्टर ओइबदगिनी अदुबु लेबक थिबदी आइखोय की मरकता मरैबा पुनुंगसिदबा मियै खुजो खरा यावदब नते हाइखि चीफ मिनिस्टर हाई आइखोय मसेल पुनसिनदना सखोटपा शांति लेब मणिपुर अम ओइबा ngamloi मैतै नागा कुकी पंगल हाइदुन इथनिक लाइन दा युमफम ओइदुना थबक तौबा लेप्सी नेशनल बिल्डिंग हाइबा वाफम दा युमफम ओइदुना थबक तौसी हाइखेनसु पाउसना मखाताना फोंदुरकली अतोपा पावमना अपुनबे इंडिया अमा सगनबो होनबदा सदर बलाबाई पटेल अमसुम प्राइम मिनिस्टर ओइरमबी इंदिरा गांधी ना लौरम थौदांग सिंग सिंथानिंगाइनी ओ इबोबी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपी सिसिना सिंदुनंगसी कांग्रेस बोना सदर बलाबाई पटेल की सामगा निफुगतरे सुबमा पोकुमोन थोरम इंदिरा गांधी की कुंथ्रागा निपान सुबा लैखिदबगी निंगसिंग थोरम पांगदोखरे थौरम असिगा मरी लेदना बुआंगांगलदुना हानगी कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना फोंदोखिबदा अपुनबे इंडिया मा सगनबो होनबदा सदर बलाबाई पटेल अमदि लेबासिगी प्राइम मिनिस्टर ओइरमबी इंदिरा गांधी ना लौरम थौदांग सिंग अदु सिंथानिंगाइनि हाना फोंदोखि एआईसीसी की स्टेयरिंग कमिटी की मेंबर गैखांगम पार्टी असिगी अतै थौपुबा कयाना सरुक यादुना पांगदोखिबा थौरम अदु ओख्रम इबोबिना मखाताना फोंदोखिबदा सदर बलाबाई पटेल अमसुम इंदिरा गांधी ना इंडिया की निखातंबा अमसुम अपुनबा सक्तम सगनबा मदि मदु ngaktuna thamnaba honabada लौरम थौदांग सिंग असिगी मिरोलना नहौनना निंगसिंगबगी तंगाइफदबा लै इंडिया की अपुनबा सक्तम थुगाइनबा होनरकपसिंग इंदिरा गांधी ना मतिंग लैना थेंगनखि सिख सिंगना तोंगानबा मनिंग मखा तंबा लेबाक
Khalistan semnaba honnarakpada Indira Gandhina madubu mapung phana namthakibagi laman khumbo ina mak masagi bodyguardna punsi pikhamnanki lusingba ni asina lewa sigidamak loramba thaudang sing Congress ki workers singna khudung inna bohona bagi tangai phadab lei haina su okram ibobina makhatana phongdoki tharamadu saruk yakhiba AICC ki steering committee ki member amasu oiriba gaikhangamna phongdokibida lewa sig ani subaning tamba purakna bagi pandamda Congress ki lusingba Rahul Gandhi na paikhaliba Bharat Jora Yatra gi sapu kumja inglisingani ga kunga marita pangtokadoriba Lok Sabha mikhal soidana phangani haina su phongdoki pamising hangbo hongi pakhum piraduna gaikhangamna hai Rahul Gandhi gi Bharat Jora Yatra si lanai gi khutong saba ma sumyam gi minungsi phangna ba pangtok pakhongsa nate khongsa asidi leba si anoba mayona mada purakna ba masum constitution gi wang bada thabak thorum kya torakpa asumba lairektaba madi ningtambagi mahau khangna hingba phanglaktaba adudagi ningkha tamna basatpa khongsani Bharat Joro Yatra sidi leba sigi phajakraba democracy bu khongaunari bamadi miyam namthaduna thamliba si koknanaba leba sigi anisuba ningtamba puraknaba non violence ki ihawa mani khongsada sida India gi tuan political party amadi miyamna saruk yarakpa sina kumja Englishing ani ga kunga marita pangthokadariba Lok Sabha gi mikhalda asoba sapu mapiba ngamlagani hanesu gaikhangamna makhatana phongdokhi haidi atopa pawmadana Shiva Sena Manipur Unina BJP lengak sogotpagi serol se minister amadi BJP gi president pisinkre Shiva Sena Manipur Unina state asida lengak pairiba BJP da sogotpagi serol ngasi Shiva Sena Manipur gi president M Tomina se minister amadi party gi president Sarda Devi da pisinkre BJP gi national president JP Nadda amadi Union Home Minister Unaruna bagi damak Shiva Sena Manipur unit ki president M Tombi Sinha hayeng Imphal thadulagani Hiramasiga mari lainana ngasi babu parada leba Shiva Sena gi office ta pangdokiba pawgi mifam amada M Tombin hai fake encounter gi saithenglakta maikei khudingi mihat mipun mikap mirau kholtana thalamba iramda Manipur singtam unaba yaramdaba hangen pham yoromnaba Manipur si ngasidi BJP lenga asigi lusingbu oidiba minister N Beren gi lusing makhada anoba Manipur amagi saklon lauduna sakhot maikei da khongjal yang sangsilakli Law and Order, Lambi Thong, Hakshil, Analeng, Yawn Hiram Gads, Minister N. Berena, Mieng Sangduna, Ahong Mama Puranaba, Honarake. Masidasnatana Lamda Masiki Tungi Mirol Singbu Maru Pangna Mutkibayaba, War Undraki Iswasi, Tielaba. Sahi Mangagi Manunda, Sataduna, Singa Maritamgi Mapam Kiada, Poppy cultivation Tauduna, Yum Puramamiokia, Wakal Tanduna Makogi Hingna Bigilambi, Mapibuloina, Aran Balambia Shidigi Miokia, Putoran of a Toxel Capitalagli, Amaramda, Ning Batung the Bakaradagi, Kulai Python Lan Horibi is in our Kasunga City Lenga Asina. Mainstream na puraktuna wakalsur lehna na pathauksel capitale masima apaba lenga magi mayek sema khudamni punama si yenglaga lamdam masibu sokot khongjel da mang thana puna wa Shiva Sena na su house Manipur gi lenga sasangi thabak toriba BJP da sogot pani haina su M Tombina makhatana phongdoki adi atopa pawmana mitai meki sayana basing ko wanana ba Guwahati da mipam pangthoktuna khanane nakre Malay mitai gi asing mamayek sa nahanba lup asam na sinduna mitai meki sayana basing ko handuna Malay mitai gi asing mamayek sa nahanba leibak miyam gi thaudang haiba hiram na khananai na bagi mipam ama ngarang patar kusi Guwahati asam gi siri hari mandita pangthokre mipam aduna Malay mitai gi asing mamayek sa nahanba lup asam gi president Lesram Khogendra patar kusi Manipuri lekai lup Guwahati president S Hema Babu M Biramani Mumbai High Court ki advocate Surakhabam Tarun Kumar unsang ahal taragani thugi lusingba mutum Gaura Mohan Malay mitai gi asing mamayek sa nahanba lup Assam gi advisor CS Babu Tona president member in Saryaki Thapu ahal taragani thoi lesram asibana mitai yelhok mayek ki maramda ngasi phawbada sangsilang diba khongjang singi maram khudam galoinana sandong na taki Tharamadura Manipur Sahitya Parishad Kamrup District ki Assam ki Assistant Secretary Dr. Hidam Tolen Researcher Laisram Amutombi Advocate Tarun Kumar Haunasang ahal taragani thuki lusingba mutum Gaura Mohan mitai yelhaw mayekan mamasum sandopulu ki Secretary Sapam Sarat amadi Guwahati Assam ki akang hai oza kyana sayanariba mitai meki maramda wapam kya phongdong na kiswaidi Makasa tarak po na to papam na Jenims da miyoy ama anirak subo oiba may paang na kini transport aukre. Miyam gidamak ta Jenims lady director Deven Hana kini transport tauduraga amuk fiel oiraglaba patient nama Jenims da anirak subo na kini transport aukre.
अमुखक ट्रांसफर तौरुरबा मतुंग पुंसी की आशा लोइबगुम खानररोइ सी हाइन जेनिम्स की डायरेक्टर देवेन फोंदोखरे वाफम जेनिम्स डायरेक्टर देवेन ऑफिस पांथोप पाउमिसिंग उनबा मांग फोंदोखिबनी पाउमिसिंग उनबदुदा डायरेक्टर देवेन मखाताना फोंदोखिबदा अनिरक सुबोइना किडनी ट्रांसफर तौदुना टेक्ट कायदना डिस्चार्ज तौखरबा पेशेंट अदु सुचामपुरदगी सही 39 रोम सुरबा नुपी अमने मा कुमजा इंग्लिश 2013 दिल्लीदा अहानबो ओइना किडनी ट्रांसफर तौखि तुंगदा हौखिबा कुमजा इंग्लिश 2019 अमुहना किडनी फेल ओइरकपदगी डायलाइसिस तौदुना लाखि जेनिम्स ता थेंगनरबा मतुंग थासिगी 19 माइ पाकना किडनी ट्रांसफर तौखि मियमना किडनी ट्रांसफर अहुमलक तौरुरबा मतुंग अमुहना फेल ओइरकप मतमना पुंसिगी मतम लुइसलकपगुम खनरंबदु थादोक्लसी हॉस्पिटल असिदा किडनी ट्रांसफर तौरिबा PMJAY अमदी CMHT की खानबसिंग फंगले आखि माना मखाताना पॉमिसिंग हाय जेनिम्स सेल पाइबा मियोय खक्तगी नते ngasi फावबदा मियोय 15 रोंगी किडनी ट्रांसफर तौखरे किडनी ट्रांसफर तौबा मतमदा असान मिराय नायबा मियेंगदा येंगबगी वफम लैते हायबग लोइनना ngasi था मरोंगी ममांगदा हेंगांग पुलिसना जेनिम्स सिन्नरम सै 50 सुरब नुपा अमा हौजिक नाबा फरे आयन की मतुंगिना पुलिस स्टेशन अमुक सिनखरगने हॉस्पिटल असिदा पुखलक मतमदा वखल तादना पुखलखिबनी लोइदना ngasi फाव अनाब सिगी मरी मता अमता लैतना जेनिम्स की स्टाफ सिंग मथौ ताब खुदिमक होनदुना लयेंगलकपनी मियामगी दमक जेनिम्स लैरि हाइखेनसु पाउसन मखाताना फोंदोरकली अतोपा पाव मनमो काइनेस मणिपुर सिंधुना अहुमरक सुबोइना ओलेज होम लेबा इमासिंगदा खुदोल तंबा सकोबगी थोरम पांगथोकरे हाइदि हियांगगी मंगानी पान नुमाइजिंग नुमित अक्टोबर 13 नुमित असिदा काइनेस मणिपुर अहुमलक सुबोइना पांगथोकपा इमासिंगदा खुदोल तंबा मदि सकोबगी थोरम लंजिंग असौबदा लेबा ओलेज होमना पांगथोकरे थोरम असिदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदार देवी ने चिफ गेस्ट की वोरोल पीरदुना हाइखिबदा निंगोल सकोब हाइबिसि सही खुदिंग पांगथोकपा थोरम अमनि ngasi hiyangi mangani pan numit asida langjing asawuda leiba oles home asida kindness manipur sinduna home asida ayakna saruk yaba phangjabasi yamna nungai aikogi ipa ipu singna thambiramba satna kanglon thaksi kaksi thagolon singa si horakliba ngasi gi mirol singna ngana sathaningi maroya nupi singna piklingai digi hena masa sing ahalamans mama mapa mabung mapa sing thaksi kaksi naina loinaba amadi tambiba mathau tai haki ओलेज होम की पुरना होनाबद होम की प्रेसिडेंट डॉक्टर मयंगबम कमला सेक्रेटरी इनाउनुपी गीता कुंथौजमनी लौरखिब थौदांग नहा ओइबगी नुंगाइब क्या नथैरमलगा अहल ओइरबी इमासिंगीदम काथोगलिबा मखोगी पुंसिगी अपोकपी इमा खक्तन इमा नते पंगल मयंग तरगलबी असोनबी इमासिंगबु आइगी इमाने मदि आइखोगी इमा ngaktani हाइदुना लौरिबा तमजनिंग ओइरबा माकी पुंगनिंग वकलसी आइखोइना काउथोपम थोक्ति मखोइबु आइखोइना पुंगनिंग थौकटपिफम थोइ पातेंग पांगफम थोइ मरमसना होम असिदा आइना अंगम मतेंग पांगनी लोइनना लाइंगाकी मैकेदिगिस अंगम बतौबु याबा करी लेबगी हाइबदु येंगनी हाइनसु सरदार मखाताना फोंदोखि ngasi thauram adu chief guest oina A Saradevi president BJP Manipur Pradesh Sumati Sograkpam advisor oles home langjing asawna guest of honor proprietor Yumnam Infra and Manipur Fitness Club Rakesh Moirangthem Manipur film maker amadi paujai gangmain singmana sargaki loinana kindness Manipur sindun imasina khudol tamduna sakawbasida khudol tambiramba khudingmakpo langjing asawbada leiba oles home gi mekedigi tawbibon khangbu lakhianisu pausina makatana fongdorakli atopa pawmana Bangladesh ki Dhaka lediba pogo se school singda lamyan mihizam irabot ki punsi wari phom ga loinana school asigi all student list haijakre Bangladesh ki Dhaka hauzik lediba Patriotic Writers Forum PAWF Manipur gi thaumisingna ngarang Bangladesh ki Dhaka lebi school sangduna school asigi authority singa unaduna school asigi annual report phong matamna lamyan vihizam irabot ki punsi wari yohan bina ba madi masak nairabi school asigi all student list hapina ba haijakre haina PAWF Manipur gi assistant secretary AK Ganeshuri na press thadorak pa sirolasina hai Patriotic Writers Forum Manipur ki Secretary Rakesh Naurem na lusingduna sakhiba forum gi Bangladesh kongsat asida saruk yakibasingna tha sigi kunga treta forum Manipur Culture Complex Bangladesh amadi Manipur Youth Forum Bangladesh ka khusamnaraga Bangladesh ki Manipur Complex ta pangdokiba ningol sakawbagi thoram na saruk yakraba matungda
Banugas, Silet amadi Dhaka gi tuan mafamsingda satuna Bangladesh ki maitai singi punsi mahingi matangna thijiluraba matungda khongsat loising asina ngasi lamyan bi hizam irabona kumza English singa maga samapan taraga humdoida class 6 amadi kumza English singa maga samapan taraga marida class 8 phawba tamlamlaba Dhaka gi Pogose school sida satuna school asigi assistant headmaster amadi Sariful alam ga hakting na unaduna Bangladesh ki Saknairaba aiba Santa Kuman na iba itihas ki suklaba kasinda Banobil haina mingthon ma lairi asi khudol tamag loinana lairi asi da yawa lamyan bihizam irabon school asida English singa mga samapan taraga humdoida Johnston School Imphal ki pirakiba class 5 ki reading certificate amadi Pogose school ni English singa masama pantaraga marida lamyan bihizam irapota pirakiba class 8 phaw tamkhibagi certificate jawba polam sing puthok tuna khangan khibaga loinana lairik adusu khudol tamke hari seol asina hai Pogose school ge assistant headmaster ni school asigi centenary sephong sing khongsa loising na khudol tamlaki sephong adu English singa maga sani pan ni fugo ni pan gi jun taraga ni thoida Dakar linkat ki school si matam duragi hauraga hausu pawba headmaster oiraki oza sing school si da mai tamlaki ba masak nairab India ma Bangladesh ki miyai kya gi mingsu yauri maka tabi school si gi centenary journal sing da lamyan irawat ki ming amadi punsi wari soidana hap kan hena thajaba piraki haidi Pogose school ki authority sing unabaduda Liberation War Museums Dhaka ki manager Chandrajit Sinha na lusingki khongsat aduda Bangladesh Manipur Sahitya Parishad ki assistant general secretary Khundrakom Somendro PAWF Manipur ki president Naurebam Khambaluwang BC Sobita Mongjam secretary Rakesh Naurem former president Yeskul Khoirapam Tripura branch ki president Gurumayum Biplab Sharma Guwahati Manipur branch ki secretary Raju Maibam amadi Dr Konthaujam Bimala Dr Lauriyam Santani Dr Laishrap Landoni KG Mangang Sujita Ningthauja Maibam Premojit Naurem Romila Manipur University ki research scholars sing Irom Bobo Masum Film Balesor sing Saknairaba miyai kya saryaki haidi khongsa loising asina Pogose school la tholaglaba matungda English singa masama panyankai gi nithoi gi February 18 da mamalon Bangla bu khangnabigi I hauda Leikhidre singi ningsing khubam na satuna yengki haiden su pawshin makata na su phongdorakli maka satarak poina to pa pawm na lupa crore mari henbigi heroine ga kona na Manipur masa ma Meghalaya da fare Manipur ki drug puduna satlaga India ki tuan state singna Manipur masa kya drug ka kona na phabagi thaudok singi manungsana lupa crore mari ga lakh nipalong gi mamoloi ga daba heroine number 4 ka kona na Manipur masa ma Meghalaya police na phare hari Meghalaya police ki paun hai drug trafficking network thugai na ba lokhatpa thabaki manungsana ngarang akhan na ba pawm phangmari gi Meghalaya police ki kangbuna Riboi district ki singna mafam sida ngarang ehing thibu hum ki thabak sa thabada Gari kaya check toki maduda registration number MN05S 9485 oiba car ma khamduna check tawbada box humdraga marida haptuna gari edugi manungda lottuna puramba yamlaba heroine number 4 fakat pangam khari tungna pharaba mi adudagi sel oina lupa lising manga mobile phone amasu recover toki heroine ga kona na pharaba mi edu makhataba ain goeba thabolokhanaba mari lenaba police ta sinakre soidi atopa pawmana RIMS ki Professor Taruni Thabak ki Pothab ki farewell thoram pangthokre haidi Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal ki Medical Department sahi kuntragani pan thabak toraklibi Professor Ngangmam Taruni Devi na thabak ki Pothab ki thoram ngasi pangthokre ngasi RIMS ki examination hall pangthok farewell ki thoramadura RIMS ki Director Professor L Ranjit Singha AMG Professor Nepram Sanjeev DDA L Indra Kumar CAO Sarat Singha amadi ata staff singju saryaki thoramga mari leina RIMS ki maikai digi khudol pot pidun ikai kumna butki director yauna atai wa ngang ki singna phongdoki beda Professor Taruni Devi na RIMS ki dam torama thodang kya su singtaki mangna RIMS dagi potha ki ba si asauba ohobama lehoragani haikhen su pausna makhatana su phongdorakli Makasa thara koina tentakna kangla pawdige to pamaruiba pawng tanga myamna thamjage law lokpa loiraga labukta maru marang tharasi chief minister N Birena haikre lawmi singna law lokpa loiraba matungna lawbuk sing hangna thambagi mutta maru marang hunduna lawbuk hanghandana thamnasi lengaki agriculture department na maru marang pigani masigi dama committee ama kada MI department yauna semlagani isingi awat pa leitana ba MI department ising pina bo honagani guha sangwa hena khutle apamba sing lengak ta habiu haiki
Wafam Singasi Impal East ki Palace Compound Labor City Convention Center Lenga ki Agri Department Sinduna Submission on Agricultural Mechanism ki Makhada Farm Missionary Sing Yentopagi Thoram Recip Guest Oiki Minister na Fondo Kibani. Thoram the Agriculture Minister T.S. Bishorjina Thoramgi President Amadi MLA Singh LM Khautai T.S. Arun Kumar T. Robindro K.S. Ibom Samadi Dr. Y. Radesh Samna Guest of Honor Wena Saruyaki. President Yuwarolda Minister T.S. Bishorjin Haikibada, Labuk Singh Laumi Singh Kananaba Manipur Paddy Land Act 2014 implement of Hore, Machina Labukan Gamlagani, Laumi Singhi Sentok Hen Lehen Basu Gamlagani Hadi, Taramasigi Sarwa Monis Minister Amad Agriculture Minister Na Kangalaba Laumi Singda, Tractor Singh, Stroboller Yauna Atay, Mechanized Polam Singh Yentoki, Tungda, Kisan Drones, Miamda, Demonstration Toki Haiken Su, Paus Namakatana Fondorakli. Makasa Tarakpoina Manaba Pauxiri get to be Pauxing Mamla Tendak Tentanga Tamzaram get National Unity Day Rastria Ita Diwas Thoram Pang Tokrari. India Gahanba Deputy Prime Minister Amadi Home Minister Oiramba Sadar Patelgi bought anniversary Tharanga Mari Lenana. How he say English singing Taraga Mari Diki October Kuntraga Matuibu National Unity Day Rastria Ikta Diwas Hain India Mapampuma Thoram Pang Toktuna Lakpagum say Sigoinisu District Administration Tabalamadi NYK Thawal Anina Puna Sinduna, Thoram Singasi Thawal Spantokrari, Tharamgi Sarom Moina Mahiroi Amadi, Police Personnel Kayana Sarugyaba Unity Run Ama DC Thawal A Subasna Thawal Municipal Council Complex Tagi Lamthaduna Thawal DC Complex Power Saki, Loinana, Sada Patilgi Photoda DC Thawal Lusindun Laikatun Ikai Kumnarabamatung Lebawas Unity Amad Integrity Sagatpada Sarugyagan Hanapuna was Lominaki, Amadi DC Get Mamang National Highway the talk to the human sense him than upon Wigi Saktam Utki, ASP Tawal, Zugesandra Hobizamamadi, NYK Tawal Gito, Taumikiana, Saruyakiba, Tauram Aduga Mari Lenana, DC Tawal A Subas Nai, Sada Patil na PB number India, Unity amid integrity is Naktaviadi, Security Lena, Ikoina Leva, Sibungaktaviadi, have a Sadar Patil Giwakalunasi, Tawal District Prazami Pung Kudinasu, Nana Minasi Hanaso Apple Toke, Atopa Paumana. Hais IB at Sagonaduna Lady Bamui Tarada, CM Hasty Card, DC Thawal Yentok Hari. District Administration Thawal Amadi, Manipur Network of Positive Peoples Impal, Anina Puna Sindunangasi Hais IB at Sagonaduna Lady Bamui Kunda, CM Hasty Card, Kusinakivagi Thoramama, Nasi Deputy Commissioner Thawali Complex Solar Pangtokre. Puna Hais IBH ki Saitheng Pangli Bamui Kunda, CM Hasty Card Sadu Kusinaraduna, DC Thawal A Subas Nahai. CM Haistigi Kati Pangbayara Baduga, Hais IBH Sagonaduna Laiduraba, Satok Sinamadi, Tantok Tansinta with the Kodong Sadabakia Labadu Yanglaga, Akanangasigi Kat Singasi CM the again Topaki Toramasi Antopani. Kat Singasi CM Nabonavada, MSP Plus, so what Hodang Malobi Bigitamakpu Apen Fundorakti, how given the Mikraniki Mamang the Hais Ibin Narabami Kunginito de Su, widow pension cards Pangankre. Asigumalenga Kudong Saba Singasi Pangbayar Bami Singna, MSP Plus Kutang Su wherever Su Adumak Habiro, District Administration Gimaki Pangya Bamating Pangs again Funduki, Lairaba Prazamiam Gidam Amadi, Wazaraba Kyagi Biduna, Asigum Lava Hakshil Gi, Card Singasi Pangan Bibekitamak, Manipur Minister Amadi, DC Tawalbo Apian Wapam, MSP Plus Impalgi Executive Board Member L. Bimol Nasu Fundora Kenesu Paus Namakatakli, Atopa Paumana. Miam na Nomagi Sinta Leptuna Sugunu Kaitil Tong Londona Kongzang Sansinkre. Delimitation Tauber Sugunu the Labor Modraga Matoi, Bileski Satam Kaibi Yaroi, Government Office Amata Atopa Districta, on Kibasu Yaroi Hanangasi Sugunu Miam na Nomagi Sinta Leptuna, Sugunu Kaitil Tong Londona Kongzang Sansinkre. Maudraga Matoi Bile Sugunu Protection Committee Sinduna Sugunu Bazar Miam Gimi Pama Pamduna, Tawan to one Warep Sinkia Laura Matunu Sugunu Police Station Setuna Kaxing District, Sugunu Biles Kimanung the Labor Kulkeabu, Sandel District on Tonava Tauri, but Havok Singadugi Matana Sugunu Police Station, OCMD, SDPOga Waris Hanavada, Mangzona Pau Pirabasu, Officer Amatalerem Duvigi, Miamadu, Hena Kushano Penki. Kongzang aduda masing yamlaba miyam aduna sugunu kaitilgi dukan sing signboard Sandel District haina tharamba nameplate sing miyam aduna muthaki Maudraga Mathoi Bile Sugunu Protection Committee Convener Kaidam Ibomsana Sugunu gi akoi bada hana laizaramba khul kya bu Sandel District ontok yaroi
Kakching district ki Sugunuda Laiva Sarkargi office amata atopa districta onthokpala yaroi hairaduna hiramasi ki matangda lainga asina asengba asumbasing athubada miyeng sangminaba appeal tawraduna se minister yauna revenue minister tribal affairs and hills department minister Sugunu AC gi MLA K Ranjit Sandel AC gi MLA SS Olis amadi DC Kakching dasu memorandum amamamsu pisilagani phongdorakhianisu pausna palakli loishilakpoina topa paumana IRCS Bisnupur District Branch Tararak Super Foundation kam GB meeting pangtokre Indian Red Cross Society IRCS Bisnupur District Branch ki Tara Super Foundation de kam GB meeting DC Bisnupur ki conference hall da si pangtokre thauram de DC Bisnupur su oiriba IRCB Bisnupur District Branch ki President Laurem Bikram IAS Chairman Dr. Wahengbab Gulapi AC2 DC Izaz Hassan Athoba Mithung Lenamadi Thoramapu Wenesaruyaki, Thoramduda IRCS Bisnupur District Branch ki Mamang Sahi Singda Pangtokiba Tabak Thoram Singamadi, Senba Athoktuna Punna, Kangminaraba Matungda IRCS Branch Asigi, Nauna Taupugadaba Muising, Mikhal Tauduna, Kanki, Langaki Loishingi Makaidigi, President Oiriba DC Bisnupurna, ADC Pu, Vice President Oina nominate Oki, Loinana, Sahi Gueba. Sovener Amasu release toki nauna thopuna ba khalaba singdi chairman oina Dr. Wahengba Gulapi secretary oina Dr. Huidrom Roman Singha treasurer oina Thoksom Netazini makatana vice chairman oina Khangema Nilasandra amadi M Sabemhal joint secretary oina Elangbam Premjet amadi Huidrom Shyamsan international auditor oina Hais Tarazet amadi M Ibohalbi aduga managing committee ki members oina TS Mangaljao L Ronaldo T. Gogon, T.A. Shyamsan amadi Hais Sumarjini. Thoramduda Laurembam Bikram, IAS na Pungtokibada Gorbamena, Laingak Sigi Miambo, Saknairaba Aikaliba scheme Singamadi, Tadok Liba Pankya, Miamna Pangangi Hairi government ki missionary Kakti Yaroi, Aduna, IRCS Kumbo organization Singi, volunteer Singyaw Maruoi, Amadi organization Singa Sigidama, South Pamtu Haikensu, Paushna Makatana Pungdorakli. Hausi ko inadi miyam pau si matang sa lusinjarage amasu miyam pun ano babdet ngaminasi hainasu senel sigi mekedi gi miyang ifam na tamzari.